Agnes Karimi uria ni nyina wa ciana ithano arahonia nguraro cia gutinio guoko na mutwe ni muthuri wake thibitari-ini uyu wa level 4 Marimanti kaunti-ini ya Tharaka Nithi. Kuringana na Karimi, ngucanio ciao cia kimucii ciumanaga kaingi na muthuriwe agairio ahunduka na mucii na aratinirio guoko akigeria kwigitira ndagatemwo ringi thutha wa gutemwo mutwe kuria gicunje kia guoko kiraguire aroya na arateng'era. Twambirie kutheta Jumatano gintu thaa 8 rira twanjirie kutheta ayukia itamba biari kiongo biakwa bionde abethia akurikia kubethia ni ndombire kuma mucie ndomba gwicitha ndathi mwanka kwa mwaro akwa mwende runi rwa Aramisi gintu thaa 8 iria tuthokere no aria rutire wira ni ndugu ya guntemanga na kundiria pe na gutwekaniwa na ntiona inya na ntiona mantu bunge mbomba kuga. Ona kuri o muthuri wake arahonia nguraro thibitari-ini o uyu thutha wa gutharikirwo ni muingi uraihuritwo ni matukuya. Mwena wake muthuri wake Joseph Mujumbe augite marakara make maraumanite na moritu kihiko-ini kiao. Yani nikamfuata nyani kuuliza watoto yangu mama yangu yuko wapi. Nikamfuata nikamkuta pale ingine kulikuwa kuna kunywa pombe pako na mmoja ingine hapo. Wakati nilimuuliza simu yangu kumbe hiyo simu alishapatia huyu mzee walikuwa anakunywa na hata tumako. Sasa hapo ndio bishanga bilimpigia mkia na nilikuwa napanga. Sasa sijui hapo ndio mambo kukatana ilitokea. Sasa sio kuelewa ni ajili endelea hapo. Ndeto ino ikiritwo mukonde ni cibu wa mwena uyu Mark Nduyo uria oritie muingi gwetha njira nginyaniru cia kuiguanira niguo kugiririria ciiko ta ici. Kuchukua sheria mikononi hiyo sio mzuri na sio kitu kisuri ya kutenda, ni kitu mbaya sana na wajue hivyo. Mtu akichukua sheria mkononi, sheria itamchukulia hatua na itamfunga na itamhukumu na itamfunga. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Waithira wa Nduati.